Abagenzi n'abacuruzi bakoresha ibarabara Uvira Baraka iryo bakunze kwita route nationale numero 5 bangakishijwe n'uburyo iryo barabara ryangiritse bitewe n'amazi y'ikiyaga cya Tanganyika ndetse n'imigezi itandukanye ritemberamo. Bamwe mu bagenzi bakoresha iri barabara bavuga yuko bagera hitwa muri Ruwanga abafite amafaranga bakurira amato hamwe na za moto, mu gihe badafite ubushobozi bo bavuga yuko bavogera ikiyaga cya Tanganyika. Abashoferi nabo bafite umutima banyuze ibinyabiziga byabo muri iki kiyaga kimaze kugwamo imodokari zigera kuri 7. Shimirimana Cecile ni umugenzi twasanze muri Ruwanga ari kujya mu Rusenda. Ikibazo cy'ibarabara kiragoye kubera ryacitse Tanganyika igafatana n'ibarabara n'umusozi, ntituri ko turaronka ahantu duce. Bamwe bagenda n'ubwato abandi bakagenda n'amaguru tukabura aho duce. Turava ku moto tukagenda mu mazi tukambuka uruzi riko ruraturengera mpaka tukajabuka. Turasaba dukorera ibarabara barabo kugene bo tukorera ibarabara kugira ngo tujabuke neza tutiriwe turiko turateseka kugira dushikiyo tuje. Iri barabara rya Ruwanga ryibasiwe n'amazi ya Tanganyika kuva mu mwaka ushize 2020. Riteye impungenge bamwe mu bagenzi barinyuramo kuko bashobora kwibasirwa n'ibikoko byo mu mazi. Kaye ya Misi ni umugenzi twawe yavuye Baraka agiye Uvira anyuze muri Ruwanga. Amazi aduhera ku maguru kugera mu ijosi, dutinya ingona, korohama ndetse n'inzoka. Sa muri Ruwanga honyine hari ikibazo giteye impungenge abaturage bakoresha ibarabara rya 5, ahubwo n'ikibazo cy'ibiraro byo muri Sange kinyura ibinyabiziga biva Uvira bijya Bukavu naco giteye impungenge abakinyuraho.